خانم‌ها و جنابان، حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. ассалому алайкум дӯстони азиз, меҳмонони арҷманд, ҳамаи шуморо ба маросими ҷамъбасти Лигаи футболи Тоҷикистон хайрамақдам мегӯем. соли 2025 бо бурду бохташ барои футболи Тоҷикистон паси сар гардид. ҳунарнамоии дастаҳои футболи Тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи баланд нишон дод ки рушди футболи меҳан сол ба сол дар кишвари азизамон ба назар мерасад. гузашта аз ин имсол миёни 12 даста дар рақобатҳои Лигаи олии футболи Тоҷикистон рақобатҳо бо маром ҷараён гирифт ва бори аввал дар чемпионати мамлакат рақобат миёни дастаҳои муддаӣ барои унвони қаҳрамонӣ то даврҳои охир идома кард. дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, орзу дорем ки соли 2026 барои футболи кишварамон соли барору муваффақиятҳо мешавад ва умед дорем ки натиҷаҳои баланди футболи тоҷик дар солҳои дар пеши сода мову шуморо интизор аст. ҳоло бо камоли эҳтиром сухани ифтитоҳӣ дар маросими имрӯза ба ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Сайвалӣ Дониёрзода дода мешавад. مهمانان گرامی، همکاسبان عزیز، خانمان و جنابان، تشریف شما را به مراسم ادانه جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان، اعلان غالبان و تقدیم جایزه ها به بهترین های موسم فوتبال سال 2025 از نام رهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان در این تالار باشکوه لطفاً شاد باش و خیرمقدم میگویم. باعث افتخار است که فوتبال در کشور صاحب استقلالمان یکی از نمادهای ورزش محبوب عامه و خاصه به حساب رفته در محور اساسی سیاست ورزشی رهبریت کشور بخصوص تحت دستگیری و زیر نظارت دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی سال از سال رشد و انکشاف یافته ایستاده است.
قابل ذکر است که در سال 2025 برای زمینه‌گذاری جهت دورنمای رشد فوتبال ملی اقدام و تشبس‌ها در سمت‌های تکمیل و تجدید اینفراساختار ورزشی، آموزش و تکمیل اختصاص، تأمین شفافیت فعالیت مالیوی سوبیکت‌های فوتبالی مملکت عملی کرده شد. با باوری کامل میتوان گفت که ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با اهل جامعه فوتبال وطنی که 3 فوریه سال 2025 برگزار گردید، زمینه استوار برای رشد همه‌جانبه فوتبال میهن محسوب می‌یابد. همزمان نقش کلیدی و محوری فوتبال کلوبی را که زمینه اساسی برای تشکل و پایداری استوار دسته‌های منتخب ملی میباشند نمیتوان نادیده گرفت و ما را میباید در اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی بیش از پیش مسئولیت بلند را احساس نموده برای رشد فوتبال کلوبی و تحکیم سمت‌های اساسی آن و برگزاری چمپیونات تاجیکستان در سطح بلند تشکیلی سهمگذار باشیم. زیرا در فوتبال امروزه محض با بلند برداشتن سطح و صفت مسابقه‌های داخلی، پرشدت و شوق‌آور گشتن بازی‌ها در مسابقه‌های لیگ کشور، درجه کسبی بازیگرانمان تقویت یافته، زمینه غلبه‌ها در مسابقه‌های بین‌المللی از آن منشأ می‌گیرد. با تأکید می‌توان گفت که چمپیونات تاجیکستان میان کلوب‌های فوتبال لیگ‌های عالی و یکم در موسم فوتبال سال 2025 در سطح رقابت‌پذیر و ضروری تشکیل و برگزار گردید که امروز ما در آستانه مراسم اعلان غالبان و تقدیم جایزه‌های بهترین‌های موسم سال 2025 قرار داریم. با استفاده از فرصت مناسب بار دیگر غالبان و جایزه‌داران موسم فوتبالی امساله را با دستاورد و کامیابی‌هایشان در سال سپری شده صمیمانه از نام رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تبریک می‌نمایم. اینچنین با سرپرستان و شریکان رشد و همه آن تشکیلات و مؤسسه‌هایی که دوام سال با ما همکاری داشتند در رشد فوتبال وطنی حصه سزاوار خود را گذاشتند ایثار سپاسگزاری می‌کنیم. باوری داریم که همکاری سودمند دوجانبه ما در آینده نیز ادامه یافته بیش از پیش بهتر و خوبتر خواهد گردید. در انجام فرارسی سال نو میلادی را با یکایک شما مبارکباد گفته تمنای آن را داریم که سال نو به روزگار و فعالیت شما خیر و برکت و خوشبختی و خرسندی‌های زیادی را همراه بیاورد. سلامت و سربلند باشید. تشکر زیاد، سلامت باشید. واقعا هم نتیجه های فوتبال تاجیکستان گواهی از آن می‌دهد که سال به سال فوتبالمون در کشور رشد می‌کند و فوتبال ملی در زمینه دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قدم به قدم پیش می‌رود. دوستان عزیز و اون بیننده‌هایی که توسط شبکه ورزش مستقیما ما را تماشا دارند، امروز بهترین های موسم سال 2025 در لیگ فوتبال کشور معین می شود. حالا توجه میکنیم به اکران و نتیجه های برد و باخت فوتبال کشورمان را در سال 2025 با تهیه استاد علی شریفی تماشا میکنیم. لیگ فوتبال تاجیکستان سال 2025 دستور رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را سرمشق کار خود دانسته جهت نظارت منتظم سمت‌های مربوط به فعالیت تدبیرهای ضروری را در عمل پیاده نمود. واخوری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با مسئولین ساحه فوتبال کشور توجه را بر رشد بمیلان ساحه بیشتر نموده چندین جنبه‌های علاهیده پیشرفت را در سمت فوتبال مملکت باز نمود. این واخوری در مسیر رسیدن به هدف‌های اصلی رونق فوتبال در مناطق کشور زمینه با اعتماد را به میان آورد که نتیجه آن در سال انجام یافته باز واضح‌تر گشت. بعد از واخوری دوام سال در 10 ورزشگاه مملکت سیستم روشنایی دهنده معاصر نصب گردید.
پیش از آغاز موسم نو فوتبال، کمیسیون لیسانسیه‌کننده فدراسیا از وضع تمام باشگاه‌های فوتبال کشور دیدن نموده، بعد از واخوری با رهبران شهر و ولایت‌ها برای مطابق گردانی آنها با معیارهای نظامنامه مسابقات چاره‌های ضروری در عمل پیاده گردیدند. مراسم قرعه‌کشی مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مهمانخانه رومی با حضور نمایندگان دسته‌های لیگ عالی و یکم مملکت برگزار شد. دسته‌ها ابتدا مبارزه را برای دریافت مقام‌های افتخاری در منطقه‌های دوشنبه، سوق و ختلان شروع نمودند. با خوری نهایی در ورزشگاه شهر دوشنبه دایر گشت که دسته استقلال باشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش را با حساب 2-0 دچار شکست کرد. مراسم قرعه‌کشی 34مین چمپیونات تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی در کاخ پارتنون شهامت خاصه خود را داشت و برای نمایندگان باشگاه‌های مملکت نیز خاطره‌های نیک را به بار آورد. در موسم باشگاه فوتبال استقلال بیشتر موفقیت را به دست آورده برنده جایزه اول چمپیونات کشور معرفی شد. شاگردان ایگور چریفچنگا بار 14 عنوان قهرمانی را در لیگ عالی مملکت مشرف شدند. دسته بخش شهر باختر با دست آوردن 45 امتیاز زینه دوم جدول را اشغال نمود. باشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش صاحب 37 خال شده مدال‌های برنجی چمپیونات مملکت را مال خود نمودند. در حیات جوانان دسته‌های لیگ عالی بعد از تلاش‌های 2 دوره طولانی باشگاه‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش، استقلال و وخش متناسباً به جای‌های نمایان شرفیاب شدند. جلسه وسیع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با نمایندگان فدراسی‌ها و باشگاه‌های لیگ عالی و یکم مملکت به مناسبت تجلیل روز جهانی شوی فوتبال نیز در کاخ پارتنون صورت گرفت. گروه کاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان قبل از افتتاح موسم نو فوتبال میهن با رئیسان فدراسیون‌های فوتبال ولایت‌های سوق و ختلان ملاقات انجام داد که در آن حل مسائل‌های مبرم ساحه مورد نظر عموم قرار گرفت. پیش از آغاز موسم در مهمانخانه حیات ریجنسی سازشنامه همکاری بین لیگ فوتبال تاجیکستان و شرکت پریمچ برای سرپرستی کل چمپیونات در لیگ یکم تمدید شد. در مراسم قرعه‌کشی بازی‌های لیگ یکم مملکت که شهامت والای خود را داشت، مربیان ورزیده، مهمانان عالی قدر و دیگر چهره‌های شایان فوتبال تاجیک اشتراک نمودند. بعد از تلاش طولانی دسته‌های شهر و نواحی کشور، باشگاه پرواز فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند به مقام اول مشرف شد. زینه دوم به دسته نوکار سردار ترسونزاده نصیب شد. جای سوم را تیم دوشنبه شهر دوشنبه اشغال کرد. جلب فنکلوب‌های لیگ عالی و یکم مملکت وسیله مهم اوج گرفتن رقابت‌ها در موسم عنوان می‌شود. و این مناسبت اول ماه اپریل در مهمانخانه رومی جلسه وسیع دایر گشت که چندین مسائل مهم حل خود را پیدا نمود. همچنین مسئله تأسیس کمیسیون نظارتی مالیوی کلوب‌های لیگ عالی نیز در جلسه بعدی بررسی شد. لیگ فوتبال تاجیکستان در عرفه سبقت‌های نخستین مسابقات سال در دایره لایحه گذرانیدن معاینه متمرکز پرره طبی فوتبالبازان دسته‌های لیگ عالی یکم و هیئت جوانان جمع 668 نفر بازیگر را از معاینه طبی گذرانید. لیگ فوتبال تاجیکستان دوام سال روان برای صیقل دادن ملکه و دانش انفرادی کمیسران، کارمندان تیمی دسته‌های فوتبال مملکت، فعالیت شفاف مالیوی کلوب‌ها، اداره‌کنی کلوب‌های فوتبال در شرایط معاصر، سمت لیسانسیه‌کننده دسته‌ها، تطبیق برنامه‌های رقمی و بریفینگ، اید به شرط‌گذاری و مچ فیکسینگ جمع 7 کورس دایر کرد که
متخصصان ورزیده داخل و خارج و اشتراکچیان درس گفتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در عربستان سعودی برای بررسی فرمت مسابقات باشگاه‌ها همایش محتشم سال را برگزار نمود که در آن نمایندگان فدراسیون‌های ملی، لیگا و کلوب‌ها شرکت ورزیدند. تاجیکستان را هم در قطار دولت‌های ناماشنای قاره نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این چهاربینی نفوذ بلند داشته معرفی کردند. سخنرانی پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی در مراسم تجلیل روز جهانی فوتبال در قرارگاه سازمان ملل متحد ادامه منطقی توجه تاجیکستان بر رشد و رونق فوتبال در سراسر جهان می باشد. تشبث فرزند فرزانه ملت مایه افتخار ماست. در این راستا در شهر نیویورک صحبت و مکالمه های بیشتر نیز دایر کرده شدند. روز جهانی شبی فوتبال را مردم سربلند تاجیک در سطح بلند کسبی استقبال گرفتند. در قلمرو جمهوری فستیوال های زیاد راه اندازی گشته تمام میدان و ورزشگاه های کشور قبای ادانه به بر داشتند. این تدبیر باز روحیه مردم را به فردای رشد فوتبال مملکت بیشتر نمود. در دایره تطبیق برنامه رشد لیگ کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگان این نهاد به تاجیکستان آمدند. ضمن واخوری برابریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسئله های استراتژی رشد لیگ مورد توجه اساسی قرار داده شد. دسته های نامور کشور استقلال دوشنبه و ریگرتدز شهر ترسونزاده در شهر هیستور در دایره سبقت مسابقه سوپر جام تاجیکستان برای مخلصان فوتبال میهن ایدی با شکوه ورزشی برپا کردند. این دیدار توسط اجرای سلسله ضربه های 11 متره با حساب 5-4 به نفع باشگاه استقلال ختم شد. رقابت نهایی مسابقه عنعنوی جام جوانی در ناحیه رودکی دایر گشت. دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و وخش بازی ارزنده نشان دادند. فوتبالبازان وزارت مدافعه با حساب 4-1 ظفر یافته بار سیوم جام مسابقه مذکور را بالای سر برداشتند. باشگاه حاصلات در این مسابقه مقام سیوم را کسب نمود. مرحله آخرین مسابقه عنعنوی جام تاجیکستان امسال در ورزشگاه 20 سالگی استقلال شهر خوجند برگزار گشت. دسته های اسقط و ریگرتدز برای دریافت مقام اول مسابقه تلاش بیشتر نمودند. فوتبالبازان شهر ترسونزاده و دروازه حریف 5 گل به جواب زده جام را به شهر متالورگ آوردند. بازی‌های گزارشی دسته‌های لیگ دوم جهت دریافت راحت به لیگ یکم مملکت جالبیت زیاد را در پی داشتند که این برای موقعیت منبع غالبان در موسم نو فوتبال کشور نقش سازگار داشت. با دریافت نتایج ارزنده دسته‌های رخش ناحیه بوسه، شاهمنصور ناحیه شاهمنصور و جیلیکل ناحیه دوستی از لیگ دوم مملکت و مسابقات لیگ یکم کشور راه یافتند. بعد از انجام 2 بازی گزارش که میان دسته‌های سردار شهر ترسونزاده و هولبوک ناحیه باسه صورت گرفت، باشگاه سردار حق اشتراک در 35مین چمپیونات لیگ عالی جمهوری را پیدا کرد. سال دوم است که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن فرهنگ مخلصی و جلب آنها به مکان مسابقات و تشویق طرز حیات سالم آزمون بهترین مخلص سال برگزار می نماید. قبلا واخوری با رهبران کلوب‌های لیگ عالی و یکم برای نمونه انجام یافتن آزمون و مقررات نظامنامه آن در سال کنونی دایر گشت. این سال فن کلوب دسته روشن برنده جایزه اول، دسته استروشن صاحب زینه دوم و راقبان باشگاه فوتبال وخش و سرای کمر سزاوار جای سیوم شدند. در مجموع 150,000 سومانی به 3 دسته موفق سال تقدیم کرده شد.
умед аст ки бо тарҳи барномаҳои ҷадиди рушд нигоҳи рӯшани фардои равнақи футболи меҳан ва масъулияту самимияти беинтиҳо ҷиҳати амалӣ намудани тадбирҳои мубрами соҳа моро натиҷаҳои шоиста дар пеш аст. ташаккури зиёд дӯстони азиз, онҳое ки ба таври мустақим моро аз шабакаи варзиш тамошо доранд ва меҳмонони азизу арҷманд, дар бораи футболи кишвари азизамон дар соли сипаришуда баён доштанд ва нуқтаи дигаре ки мехоҳем инҷо баён намоем иштироки дастаи футзаламон рӯзҳои наздик дар ҷоми Осиё 2026 аст. ҳамчунин бозии ҳассосу таърихии тими миллии футболи кишварамон дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 ки рӯзи 31 март бо Филиппин дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад ва ҳамчунин иштироки дастаи наврасони 17-солаи Тоҷикистон моҳи май дар ҷоми Осиё миёни футболбозони 17-сола аст ва бовар дорем ки футболбозони кишвар шарафи футболи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамоянд. Дар бораи футболи наврасон гуфта гузаштем ва биёед маросими ҷоизасупориро оғоз мекунем аз беҳтарин нишонзани мусобиқаи ҳайати ҷавонон байни дастаҳои Лигаи Олӣ. тавре мо шумо огоҳ ҳастем, дар мусобиқаи ҳайати ҷавонон байни дастаҳои Лигаи Олӣ ҳамлагари ҳайати ҷавонони Истиқлол Муҳаммад Назриев бо 30 гол беҳтарин нишонзан эътироф шудааст. ҳоло барои супоридани ҷоиза ба беҳтарин нишонзани ҳайати ҷавонон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ба саҳна даъват карда мешавад муовини аввали сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Парвиз Нориён. ва барои гирифтани ҷоиза ба саҳна ҳамлагари ҳайати ҷавонони Истиқлол Муҳаммад Назриев даъват мешавад. бошад. Муҳаммад Назриев ҳамчунин ҳамлагари дастаи наврасони кишварамон аст ки қаблан дар чемпионати ҷаҳони наврасон иштирок кард ва ояндаи футболи кишвар маҳсуб мешавад. ҳозирини гиромӣ, миёни ҳайати ҷавонон ҳам рақобатҳо дар мавсими имсола хеле пурҷӯшу хуруш буд ва исми нафаре ҳоло маълум мешавад ки дар мавсими имсола дар чемпионати мамлакат байни ҳайати ҷавонон натиҷаҳои хеле баланд нишон доданд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба номзадҳои асосӣ. Муҳаммад Назриев Истиқлол, Беҳрӯз Хоҷаев Вахш ва Акмал Раҳимов Регар Тадас. барои муайян кардани ғолиб ба беҳтарин футболбози сол байни ҳайати ҷавонон ба саҳна даъват карда мешавад муовини аввали муассисаи давлатии телевизиони варзиш Али Шариф. беҳтарин бозингари ҳайати ҷавонони дастаҳои Лигаи Олӣ Муҳаммад Назриев аз клуби футболи Истиқлол эътироф шуд.
باور داریم که این جایزه اولین و آخرین برای محمد نظریف حملگری جوان دسته استقلال شهر دوشنبه نخواهد بود. نقش مربیان هیئت جوانان هم در رشد فوتبال تاجیکستان به سابقه است و کاری آنها در موسم امساله خیلی و خیلی نظر بود. بیایید با سه نامزدی اساسی میان مربیان هیئت جوانان توجه میکنیم. رستم قربانов از دسته جوانان استقلال، جمشید баротов کلوب مرکزی ورزش ارتش و کمال ارتیقов وحش. برای معین کردن بهترین مربی هیئت جوانان به صحنه دعوت کرده می شود دیرکتوری شبکه تلویزیونی فوتبال مقیمیان نوروز شادیخان. بهترین مربی هیئت جوانان دسته‌های لیگ اولی جمشید баротов. جمشید баротов این جایزه را تبریک میکنیم. یادآور میشویم که کلوب مرکزی ورزش ارتش در موسم امساله چمپیونات مملکت بین دسته‌های هیئت‌های جوانان توانست دارنده مدال‌های نقره مسابقه شود. دوستان عزیز، حاضرین گرامی، میگذاریم اکنون با بهترین‌های لیگ یکم فوتبال تاجیکستان. امسال بهر به دست آوردن زینه‌های افتخاری رقابت در مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته‌های لیگ یکم خیلی پرشدت صورت گرفت و از میان آنها بهترین مربیان، بهترین فوتبالبازان هم معین گردیدند. خاطرسان میکنیم که امسال بعد از سالیان طولانی دسته پرواز توانست در لیگ یکم فوتبال کشور عنوان قهرمانی را به دست آورد و باشگاه فوتبال سردار باشد در یک مدت کوتاه دارنده مدال نقره این مسابقه شد و بعداً توانست در بازی‌های رفت و برگشت بر نماینده لیگ اولی فوتبال کشور هولبوک پیروزی به دست آورد و در مدت 4 سال هم در لیگ یکم هم در لیگ اولی الکی موقع خود را معین کرد. دوستان عزیز، بیایید حالا توجه میکنیم با نامیناسی‌های بهترین ها در لیگ یکم فوتبال کشور. توجه میکنیم با سه دروازه‌بان اساسی برای نامزد با عنوان بهترین دروازه‌بان سال بین دسته‌های لیگ یکم. اهلیدین حبیب‌الله‌یف از باشگاه فوتبال پرواز، قربانعلی بابایف از دسته سردار و همچنین سفر نباتов نامزدهای اساسی برای گرفتن بهترین دروازه‌بان سال پیشنهاد شدند. حالا باز هم به صحنه نفری دعوت کرده می شود که بهترین دروازه‌بان را معین می کند. به صحنه برای معین کردن بهترین دروازه‌بان سال بین دسته‌های لیگ یکم دعوت می شود دیرکتوری تکنیکی فدراسیای فوتبال کشور اوایدو давлатбеков. بهترین دروازه‌بان لیگ یکم قربانعلی بابایف. مبارک باشد.
Эмомали Бобоев яке аз дарвозабонҳои бо таҷрибаи кишвар аст ки таҷрибаи бозӣ дар тими миллии футболи кишвар ва ҳамчунин бошгоҳи овозадори Истиқлолро дорад. имсол дар қасори футболбозоне ки дар хати ҳамла дар лигаи якум ҳунарнамоӣ мекарданд, муддаиён барои ба даст овардани унвони нишонзани беҳтарин хеле ва хеле зиёд буданд, вале дар пойгаи нишонзанҳо ба ҳамлагари клуби футболи Душанбе ва тими миллии наврасони кишварамон Назрулло Ашурализода касе баробар шуда натавонист ва ӯ бо 33 гол беҳтарин нишонзани лигаи якум эътироф гардид. Муборак бошад. ба саҳна барои супоридани ҷоиза ба беҳтарин нишонзани лигаи якум даъват карда мешавад собиқадори футболи Тоҷикистон Анваршо Мирзоев. муборак бошад. Назрулло Ашурализода ҳам яке аз ояндаҳои футболи кишварамон аст ва бовар дорем ки ҳатман ба тими миллӣ ба беҳтарин бошгоҳи футболи кишвар дар солҳои оянда кӯмак мекунад. Хуб, дар лигаи якуми футболи кишварамон бозингароне буданд ки дар ҷараёни мавсими имсола ба натиҷаҳои хеле ҳам баланд даст ёфтанд, аммо аз миёни ҳамаи онҳо танҳо 3 нафар барои унвони беҳтарин футболбоз роҳ ёфтанд. Албатта таваҷҷӯҳ мекунем ба экран ба номзадҳои асосӣ. инҳо Назрулло Ашурализода аз клуби футболи Душанбе, Некруз Зокиров аз бошгоҳи Шодмон ва Аваз Қамчинов аз бошгоҳи футболи Моҳири Ёвон. дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, тавре гуфтем маросими ҷоизасипорӣ имрӯза дар пахши мустақим аст. ҳоло ҳамкори мо дар толор Фирдавси Хурсанд омода аст ки бо яке аз номзадҳои асосӣ барои унвони беҳтарин бозингари лигаи якум суҳбате анҷом медиҳад. Фирдавс, дуруд, омода бошӣ. Марҳамат, аз номзадҳои асосӣ суоле пурсидани бошӣ. Марҳамат. Салому дуруд ба ҳамаи он нафароне ки ба ин ҷо ташриф оварданд. Ва бояд бигӯям ки дар лигаи якуми Тоҷикистон воқеан имсол рақобатҳо хеле шадид сипарӣ шуданд. баъзеҳо барои роҳхат гирифтан ба лигаи олӣ мубориза мебурданд, баъзеҳо барои зинда мондан ба қавле дар ҷадвали мусобиқа, баъзеҳо ҳатто мехостанд ки гурез кунанд аз хонаи аутсайдерон, вале мутаассифона барои онҳо ин чиз муяссар нашуд. ва дар ана ҳамин талошҳои зиёде ки буд, воқеан ки барои оморҳои ҳадид мебурданд. махсусан худи Некруз ва ҳамчунин Назрулло ки яке аз номзадҳои асосӣ барои беҳтарин бозингар ҳастанд, шумораи голҳояшон ҳатто рекордӣ буд. тасаввур кунед, дар лигаи якум дастаҳои пурқувват хеле зиёд буданд ва Некруз ба задани 25 гол даст ёфт. ин магар мешавад ки барои Некруз дар ин ҷо як кафкӯбӣ накунем. вале мутаассифона барои Некруз албатта дастаи Душанбе баъзе бозиҳои худро баргузор накарда буд бо сабаби иштироки бачаҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, яъне бозиҳо ба мавқуф гузошта шуда буданд. ва баъдан дастаи Душанбе баргашт, дар ҳоле ки дар садри ҷадвал буд Некруз аз дастаи Шодмон бо 25 гол. дастаи Душанбе баргашт, бозиҳои худро баргузор кард ва Назрулло оҳиста оҳиста наздик мешуд ба голҳои Некруз. акнун ба Некруз суол ҳамин аст ки вақте ки шумораи голҳои Назрулло ба ту наздик мешуд, мо мехостем фаҳмем ки қалби ту дар ҳамон ҳолат чӣ гуна кор мекард? боварӣ доштӣ ки Назрулло шумораи голҳояш ба ту баробар мешавад ва ҳатто ҳатто мегузарад? бале, ман боварӣ доштам, чунки ин бозингар 5 бозӣ ба худ захира доштанд ва ман боварии комил доштам ки ба задани голҳои бисёр дастёб мегардад. худи Назрулло чӣ мегуфта бошад? боварӣ доштӣ ки имсол унвони нишонзани беҳтаринро ба даст мебарӣ, шумораи голҳоят аз ҳама зиёд мешавад? бале, ман низ ҳам ба худ боварӣ доштам. ва дӯстони азиз, як ҳафтгӯии дигар ба хотири анамин нафароне ки муборизаи шадид бурданд. ташаккури зиёд. Фирдавс,
акнун боз ҳам лаҳзаи ҳассос аст, чунки ҳоло муайян мешавад беҳтарин бозингар. фикр мекунам ҳарду ҳам бар ба бар нишастанд ва ҳоло исми яке маълум хоҳад шуд. биёед барои супоридан ва муайян кардани беҳтарин бозингар дар лига якум ба саҳна даъват мекунем муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода. بهترین بازیگر در لیگ یکم نیکروز زوکیرов. ташаккури зиёд муборак бошад. Некруз Зокиров ки узви дастаи Шодмони Ҳисор аст, бовар дорем ки ҳоло таваҷҷӯҳи дастаҳои Лигаи Олӣ ба ин бозингар зиёдтар мешаванд, яъне харидори ин футболбоз зиёдтар хоҳад шуд. Хуб, дар Лигаи якуми футболи кишварамон мураббиёне ҳам буданд ки хеле саҳми арзанда гузоштанд барои дастовардҳои бошгоҳашон ва ба қатори се номзади асосӣ мураббиёни Зайл шомил шуданд. Таваҷҷӯҳ мекунем. Маҳмаҷон Абибуллоев сармураббии дастаи Сардор, Юсуф Рабиев сармураббии дастаи Душанбе ва Алишер Полвонов сармураббии дастаи Парвоз. ҳоло барои муайян кардани беҳтарин мураббии Лига якум ба саҳна даъват карда мешавад котиби кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон Маҳмадшоҳ Абдуллоев. Марҳамат. بهترین مربی لیگ یکم علیشیر پولوانوف. Алишер Полвонов муборакбод мегӯем ҷоизаи беҳтарин мураббии Лига якумро ва акнун баромади дастаи овозадори Парвозро дар соли 2026 дар Лигаи Олӣ мебинем, чунки Парвоз яке аз дастаҳои хуби футболи кишварамон ҳам дар гузашта маҳсуб мешуд. ва нақши дигар мураббиён ҳам дар Лига якуми футболи кишвар хеле ва хеле назаррас буд. соли 2025 барои дастаи Сардор аз шаҳри Турсунзода ки онро мураббии варзидаи футболи Тоҷикистон Маҳмаҷон Ҳабибуллоев роҳбарӣ мекард, дастоварди таърихӣ буд ва бо шарофат ва заҳматҳои ин мураббии варзидаи футболи кишварамон тими Сардор дар як муддати кӯтоҳ тавонист ба Лигаи Олӣ рохат гирад ки ин як натиҷаи воқеан ҳам ғайриинтизор буд ва ба хотири ин дастоварди бисёр назарраси дастаи Сардор хоҳишмандам як каф мекунем. ва барои ин дастовардҳо ва барои ин натиҷаҳои хеле ҳам хуб ҳоло ҷоизаи махсуси Лигаи футболи Тоҷикистон ба сармураббии дастаи Сардор Маҳмаҷон Ҳабибуллоев тақдим карда мешавад. барои супоридани ҷоиза ба саҳна ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон Амир Иброҳимзода даъват мешавад. ҳамчунин сармураббии дастаи Сардор Маҳмаҷон Ҳабибуллоевро ҳам ба саҳна даъват мекунем.
муборак бошад. дӯстони азиз, маросими ҷоизаспорӣ мо идома дорад ва биёед навбатро ба ҳофизон ва ромишгарон медиҳем. барои болидарӯҳии мо шумо имрӯз дар маросими ҷоизаспорӣ ба беҳтаринҳои соли 2025 яке аз овозхонҳои бисёр ҳам машҳури кишварамон ки на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳатто берун аз он ҳам шӯҳрат дорад, дорандаи чандин ҷоизаҳои сатҳи байналмилалӣ ташриф овардааст ва ҳоло бо камоли эҳтиром ӯро даъват мекунем. аммо намедонам мухлиси кадом даста аст. аз худашон баъдан пурсон мешавем ки мухлиси кадом тим ҳастанд. бо кафкӯбиҳои шумо ба саҳна даъват карда мешавад ҷонибек муродов. салом дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. пеш аз ҳама мехостам ҳар як шуморо бо соли нави омадaiстода табрик кунам. барои ҳар яктон саломатӣ, хонаободӣ, бурдборӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро орзу кунам. барои футболбозони тоҷик ба ҳар як шахсое ки имрӯз ҷоиза мегиранд муборак бошад. ҷоиза ба шахсое ки ҷоиза намегиранд бо соли оянда аст, бо солҳо дароз аст. ҳаматон насиб соҳиби ҷоиза мегардед ва орзуи ман ҳамин аст ки дар соли 2030 илоим тими тоҷикистон ба ҷоми ҷаҳон барояду мо тамоми тоҷикони дунё ин хурсандиро қайд кунем. дӯстои азиз,
саломату хонаобод бошедтон, бигзор дунё тинҷи амонӣ бошад, садои бомбаву ракетаҳо хомӯш шавад, фақат садои мусиқӣ бошад. ҳазор раҳмат. ташаккури зиёд аз ҳофизи хушном ҷонибек муродов, аммо натавонистем пурсем ки мухлиси кадом даста ҳастанд. ба ҳар сурат баъдан пурсон мешавем аз ҷонибек муродов. хуб, дар бораи он сухан меронем ки кори онҳо ҳамеша хеле ва хеле зери фишор, интиқод, норозигӣ қарор мегирад, аммо новобаста аз ин ҳама вақт кӯшиш мекунанд ки аз лиҳози равонӣ ба бозиҳо хуб омода шаванд. медонед дар бораи киҳо ҳарф мезанем? киҳо? нафаҳмидам. бале, дар бораи доварон, нафароне ки новбаста аз ҳама душвориҳо дар майдони футбол давоми 90 дақиқа ва зиёда аз он кори хеле душворро анҷом медиҳанд ва ба ҳар сурат кори худро дар сатҳи баланд мекунанд. новобаста аз оне ки мураббиён, футболбозон, роҳбарони дастаҳо албатта фишор меоваранд ва бояд як аҳсан гуфт ва як кафкӯбӣ ба хотири доварони футболи тоҷикистон. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба экран ва исми беҳтарин ҳайати доваронро дар соли 2025 мебинем. муборак бошад. гулмуроди саъдулло, рефери фифа аз шаҳри душанбе, ҳасан каримов ва фарҳод қуралов. ҳоло андешаи доваронро мефаҳмем ки чӣ таассурот доранд дар бораи кори доварӣ ва чӣ гуна шуд ки онҳоро беҳтарин довар дар соли 2025 интихоб карданд. фирдавс, омода бошӣ, марҳамат. хуб, ҳамаи мо медонем ки доварон воқеан дар фазои футболи тоҷик нафарони таъсиррасон ҳастанд ва гулмуроди саъдулло аз нафароне ҳаст ки вақте ки дар Таиланд буд, агар хато накунам, ба хотири акс гирифтан барои ана ҳамин ҷоизасупорӣ аз Таиланд ба Тоҷикистон омад, ба телевизиони варзиш ва ҳамон соат акс гирифту баргашт ба Баҳрайн. магар ин хел довари садоқатманд ба футболи тоҷикро мо аз куҷо меёбем? як кафкӯбӣ мехоҳам ба хотири гулмуроди саъдулло бошад. хуб, ҳамаи он саволоне ки дар нисбати доварон равона мешаванд албатта ки ҳазор ҳастанд ва ҳамаи ҳаминро мо ҷамъ карда фақат як савол кардем ба гулмуроди саъдулло. магар асабҳои шумо оҳанин ҳастанд? ташаккури зиёд, албатта ки не, вале кори мо ҳамин аст ки таҳти фишор корро дар сатҳи зарурӣ анҷом диҳем. хуб, қиссаи аз Таиланд омадан ва ба Баҳрайн баргаштан, имконият буд ки баргаштан аз Таиланд аз фурудгоҳи шаҳри Истанбул мустақим сафар ба Баҳрайн кунем, вале барои гирифтани акс барои чанд соат ба шаҳри Душанбе омада ва дубора баргаштем. аҳсан. яъне имконият доранд доварон ки ба Душанбе мераванд ва баргашта ба Баҳрайн мераванд. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, ҳоло ба саҳна барои супоридани ҷоизаҳо ба ҳайати доварон раиси кумитаи тартиби интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон Тоҳир Нурзодаро даъват мекунем ва ҳамчунин ҳайати доваронро.
аслан инҳо бояд 3 нафар бошанд, вале Ҳасан Каримов бинобар сабаби беморӣ имрӯз дар маросим иштирок карда натавонист ва танҳо Гулмуроди Саъдулло ва Фарҳод Қуралов иштирок доранд. муборак бошад ба ҳайати доварони футболи кишварамон ва баъди ин ҷоизаҳо бовар дорем ки дигар дар соли 2026 дар бозиҳои Лигаи Олӣ баҳсу мунозира намешавад. хуб дӯстони азиз, акнун навбат ба беҳтаринҳои мавсими имсолаи Лигаи Олии футболи кишварамон фаро расид. ёдовар мешавем ки мусобиқаи қаҳрамонии Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ аз моҳи марти соли ҷорӣ шурӯъ шуд ва то моҳи ноябр идома кард ва таври болотар ишора кардем то лаҳзаҳои охирин дастаҳои Вахш, клуби марказӣ варзиш Артиш, Истиқлол, Равшан барои унвони қаҳрамонӣ мубориза бурданд ва танҳо ба дастаи Истиқлол муяссар шуд ки имсол ҳам унвони чемпиониро ба даст оварад ва ин даста соли оянда шарафи футболи Тоҷикистонро дар мусобиқаи сеюми Осиё, Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад ва ба дастаи Истиқлоли Тоҷикистон дар ин мусобиқа барори муваффақиятҳо таманно мекунем. инак миёни иштирокчиёни номинатсияҳои беҳтарин дар Лигаи Олӣ чанд нафари довталаб ҳастанд ва онҳо ҳам саҳми худро дар мавсими имсола барои ба даст овардани натиҷаҳои хеле ҳам назаррас гузоштанд ва албатта аз миёни онҳо буданд нафароне ки маҳорати хеле баланд нишон доданд, вале дастаҳои онҳо дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат натавонистанд ба натиҷаҳои баландтар дар футболи кишвар мушарраф шаванд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба 3 номзади асосӣ дар рақобатҳои Лигаи Олии футболи кишвар байни дарвозабонҳо. Адам Ковач аз бошгоҳи футболи Вахши шаҳри Бохтар, Евгений Гриценко аз бошгоҳи футболи Равшан ва Далер Азизов аз дастаи ҳосилоти Фархор. 3 номзади асосӣ барои беҳтарин дарвозабони сол. ҳоло аз узви кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон Ҳусейн Халилзода даъват мекунем беҳтарин дарвозабони солро муайян кунанд ва ҷоизаҳоро тақдим намоянд. беҳтарин дарвозабони Лигаи Олӣ Адам Ковач. муборак бошад. муборак бошад ҳам ба Адам Ковач ва ҳам дастаи Вахш ва имрӯз бинобар сабаби ҳузур надоштан дар Тоҷикистон дарвозабони Вахш ҳузур надорад ва яке аз намондаҳои ин даста ҷоизаро соҳиб мешавад. ташаккури зиёд ва акнун мегузарем ба номзадҳо миёни ҳимоятгари сол дар Лигаи Олӣ. ин қабили бозингарон онҳое ҳастанд ки аслан сутуни асосии дастаҳо ном мебаранд. биёед мебинем ки номзадҳо ба унвони беҳтарин ҳимоятгари сол киё ҳастанд. Сергей Яворский бошгоҳи футболи Вахш, Содиқҷон Қурбонов Истиқлол,
و علیجان کرامت‌الله‌زاده равшан سه номзади арзанда се нафаре ки аслан арзандаи ҷоиза ҳастанд, аммо аз байни онҳо танҳо як нафар маълум мешавад. ман мехоҳам фирдавс назари яке аз муҳофизатгаронро фаҳмида бошад дар мавриди он ки чӣ назар доранд ва оё бовар доранд ки соҳиби ҳамин ҷоиза мешаванд ё на. бале, албатта ин се нафар аз беҳтаринҳо буданд дар хатти ҳимоя дар мавсими имсола ва саволи умумӣ ҳамин аст ки муқобили кадом бозингар дар мавсими имсола бозӣ кардан барои шумо воқеан мушкил буд? салом. аввалан ман фикр мекунам инҷо ҳама бо дастаҳо бозӣ кардан душвор буд ва ҳаракат кардам ки хатти дифоъро хапем ва беҳтаринҳо нишон дидем. хуб, назари дигар ҳимоятгарон агар бошад вобаста ба номзад ба беҳтарин ҳимоятгари сол, махсусан аз легионери дастаи вахш Сергей Яворский. Добрый день всем. Кто достоин, считаю, что ребята молодые, и они достойны оба. Поэтому буду радоваться за каждого из них. А как вы думаете? Ташаккури зиёд, саломат бошед. ташаккури зиёд. Фирдавс, саломат бошед. дӯстони азиз, ҳоло барои муайян кардан ва супоридани ҷоиза ба беҳтарин ҳимоятгари сол дар Лигаи Олӣ ба саҳна даъват карда мешавад ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва собиқ муҳофизатгари тими миллии футболи кишварамон Искандар Ҷалилов. ассалому алайкум. беҳтарин ҳимоятгари Лигаи Олӣ ва беҳтарин ҳимоятгари сол Содиқҷон Қурбонов. مبارک باشد. دوستان عزیز، مراسم جایزه‌سپاری را ادامه می‌دهیم و باز هم میانی شماره زیادی فوتبالبازان در مرکز میدان بین نیم حمایتگران داوطلبان خیلی و خیلی زیاد بودند، اما از میانی همه آنها تنها 3 نفر با نامزدهای اساسی میانی فوتبالبازان بین نیم حمایتگران شامل شدند. بیایید توجه میکنیم با 3 نامزدی اساسی. امیربек جورابویف از دسته استقلال، بنجامین امپونسا از باشگاه فوتبال وخش و عزیزبек далиев از دسته برقچی. برای معین کردن بهترین محافظتگری سال و صحنه دعوت کرده می شود نایب پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان سایفعلی دونیورزاده. بهترین نیم حمایتگر لیگ اولی امیربек جورابویف.
муборак бошад. ҳозирини гиромӣ, бинандаои азиз, дар бораи номинаи гап мезанем ки аз нишонзани беҳтарини мусобиқа куллан фарқ мекунад. Ин ҳамлагари беҳтарини сол аст. ин гуна футболбозонро на танҳо бо голҳои зиёд, балки бо техникаи олӣ, бо ҳунарнамоӣ хеле ҳам аъло дар хати ҳамла баҳо медиҳанд. ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба се довталаби асосӣ. Нуриддин Ҳамроқулов, дастаи Вахш; Абдухалил Буронов, клуби марказӣ Варзиш Артиш ва Шериддин Бубоев аз дастаи Равшан. ин ҷоиза насиби кадом бозингар мешавад? барои мо ҳам маълум нест ва барои муайян кардани ин ҷоиза, барои муайян кардани беҳтарин ҳамлагари сол ба саҳна даъват мекунем вакили маҷлиси миллӣ, маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода. بهترین لحظه حساس، بهترین حملگری لیگای اولی عبدالخلیل بورونف مبارک باشد. ташаккури зиёд. имсол дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ наздики 100 футболбози хориҷӣ дар 12 дастаи Лигаи Олӣ ҳунарнамоӣ карданд ва аз миёни онҳо танҳо 3 нафар ба қатори номзадҳо шомил шуданд. биёед ба довталабони асосӣ рӯ меорем. Димитро Билонок, Вахш; Санҷар Эхсибоев, Эсхата ва Аянвале Олаулува аз бошгоҳи футболи Равшан ба қатори номзадони асосӣ барои ҷоизаи беҳтарин бозингари хориҷӣ дар Лигаи Олӣ шомил гардиданд. ҳоло аз қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Рио де Жанейро, ноиби президенти Кумитаи миллии олимпӣ Дилшод Назаров даъват мекунем ки беҳтарин бозингари хориҷиро муайян намоянд. Салом алейкум. Беҳтарин бозингари хориҷӣ Дмитро Биланок. муборак бошад
ба ҳамлагари дастаи вахш ҷоизаи беҳтарин бозингари хориҷӣ дар соли 2025. акнун мегузарем ба мураббиёни довталаб, мураббиёне ки дар натиҷаи дастаҳои худ дар мавсими имсолаи лигаи олӣ саҳми хеле назаррас гузоштанд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба се номзади асосӣ. игор черевченко, бошгоҳи футболи Истиқлол, қаҳрамони Тоҷикистон дар соли 2025, Зариф Усмонов, сармураббии дастаи вахш, дорандаи медалҳои нуқраи чемпионат ва Дмитрий Черешев, сармураббии дастаи Равшан. шояд ҳар кас назари гуногун дорад. барои баъзеҳо шояд беҳтарин Игор Черевченко аст, барои баъзеҳо Зариф Усмонов, барои баъзеҳо сармураббии дастаи Равшан. вале ҳоло биёед ҳамаи ин чизро аз забони раиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода мешунавем. بهترین مربی لیگ عالی ظریف عثمانov. ташаккури зиёд, муборак бошад. дӯстони азиз, рушди футболи Тоҷикистон бидуни сарпарастон ҳеҷ аст. аз ҳамин хотир лигаи футболи Тоҷикистон ба шарикони расмии худ дар мавсими соли 2025 изҳори сипос мекунад. аз ҷумла ба Сиёмамол, ширкати букмекерии Паримач, шабакаҳои телевизионии Варзиш, футбол ва ҳамчунин шабакаи телевизионии Душанбе, خب شرکت بوکمیکری ادین ایکس بیت و شرکت یورول ایسوری سپاس و همچنین بهترین تمنیات رو میکنند که در سال 2026 هم همکاری آنها با این شرکت ها ادامه میکند و فوتبال ما قدم به قدم به پیش میرود. دوستان عزیز، ادامه میدیم مراسم جایزه سپاری رو و امسال در لیگ عالی فوتبال کشورمون حملگران خیلی زیادی بودند که موفق شدند و تا دورهای اخیر رقابت میان نشانزن‌های بهترین فوتبال کشور قریب برابر جریان داشت و تنها در لحظه‌های آخرین با حملگری دسته خوجند و استقلال پول کامولافه میسر شد که با شماره زیادی گل‌ها بهترین نشانزن لیگ عالی شود. حالا توجه میکنیم به هنرنمایی این بازیگر دسته استقلال. مبارک باشد با حملگری دسته استقلال، نفری که در موسم امسال در دو دسته هنرنمایی کرد، هم خوجند و هم دسته استقلال. چند روز پیشتر در جمهوری هندوستان محض گل پول کامولافه پیروزی دسته استقلال را در دور آخر رقابت‌های لیگ قهرمان‌های دوی آسیا تامین کرد و پیش از این او در چمپیونات مملکت با شماره زیادی گل‌ها بهترین نشانزن شد. حالا برای سپردن جایزه به صحنه دعوت کرده می‌شود دیرکتوری گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سبحان شادیев. بنابر سبب اون که پول کامولافه در تاجیکستان نیست، جایزه را یکی از نماینده‌های باشگاه فوتبال استقلال می‌گیرد.
бошад. дар соли 2025 нақши дигар футболбозон ҳам дар тими миллӣ ва ҳам дар бошгоҳҳояшон хеле ва хеле зиёд буд. аз ҷумла дар соли 2025 баромади аълои нимуҳофизатгари дастаи Регар Тадас ва тими миллии кишварамон Шервонӣ Мамадчоев хеле назаррас буд. дар 10 бозии ҳассоси тими миллӣ танҳо дар соли ҷорӣ ӯ ба задани 7 гол ва ҳамчунин пасҳои головар мушарраф шуд ва ҳунарнамоии ӯ буд ки тими миллии футболи кишварамон дар бозиҳои интихобии рохат ба ҷоми Осиё натиҷаҳои хеле назаррас ба даст овард. ҳоло аз ҷониби лигаи футболи Тоҷикистон ба ин бозингари тими миллӣ бо ҳунарнамоии хеле ҳам зебояш дар соли ҷорӣ ҷоизаи махсус тақдим карда мешавад. аз котиби генералии Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурқат Ахмеҷанов даъват мекунем ки ҷоизаро ба ин бозингар тақдим кунанд ва ҳамчунин ба саҳна даъват карда мешавад Шервонӣ Мамадчоев. مبارک باشد. تشکر زیاد و ما بالاتر گفتیم که ماه مارت سال آینده بازی حساس تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل فیلیپین در دوشنبه برگزار می شود و ما از شیروانی ممدچویف حتما گل‌های زیاد را انتظار هستیم و باور داریم که تیم ما در لحظه آخرین راحت به جام آسیا را پیدا میکند. باز هم لحظه موسیقی فرا رسید. حالا به صحنه نفری را دعوت میکنیم که امروز با تبریکات خود به جامعه فوتبال کشور آمدند. دارنده مدال خدمت شایسته یکی از آوازخوان‌های بسیار هم زیبا پریچهره نازیه کرامت‌الله.
باشد و فرارسی سال نو رو با هر یکی شما تبریک میگویم و یک سرودی برای خرسندی شما باز میخونم. تشکر زیاد. شما مخلصی فوتبال هستید یا نه؟ بله. مخلصی فوتبال هستید. میدونید نه دروازه‌بان چی است؟ حمایتگر چی است؟ البته. میدونید؟ البته. حمایتگر چی است؟ защитник. بله درست است. واقعا هم مخلصی فوتبال بودن. لیکن مخلصی کدام دسته هستید نمیدونیم. استقلال. اوه. مبارک باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. دوستان عزیز، لحظه بسیار هم حساس فرا رسید. لحظه‌ای که بهترین بازیگری سال باید معین کرده شود و در قطار فوتبالبازان بهترین در موسم امسال هم نامزدها خیلی و خیلی زیاد بودند و تنها 3 نفر برای هولو بازیگری بهترین سال مبارزه میبرند. بیایید سراول توجه میکنیم با نامزدهای اساسی برای جایزه بهترین فوتبالبازی سال در لیگ عالی. صادق جان قربانов و امیربек جورابоев از دسته استقلال و همچنین دیمیترو بیلونوف
аст бошгоҳи футболи вахш се номзади асосӣ ҳастанд. ҳамкори мо фирдавси хурсанд ҳоло омода аст ки бо номзадҳо ба унвони беҳтарин бозингари сол суҳбат анҷом диҳад. назари онҳоро мефаҳмем. дӯстони азиз, чӣ гуне ки медонем дар мавриди беҳтарин будани ин се номзад фикр мекунам ягон хел ҷои шаку шубҳа нест. аммо беҳтаринашон кадом аст баъдан маълум хоҳад шуд ва мо як суҳбати кӯтоҳ мекунем бо яке аз номзадҳо Амирбек Ҷурабоев. хуб, саволи аввал ин аст ки шумо ду рақиб доред дар инҷо ва фикр мекунед бо кадом хислат ё худ бо кадом чӣ чизе шумо аз инҳо бартарӣ доред, худро бартар мехонед. ва дуюм савол ин аст ки вақте шумо воқеан ҷоизаи мазкурро соҳиб шудед, аввалин нафаре ки шумо занг мезанед ӯ ки аст ва чаро? субҳахайр ба ҳама. фикр мекунам кати ҳама хеле вазбин буд бозӣ кардан, баъд ҳамаи позитсияи худашба ҳама беҳтарин буданд. баъд ба фикрам падару модар мешавад. ташаккур. як соли дигар агар иҷоза бошад, Амирбек Ҷурабоевро дар майдон бо кадом тахаллус мешиносанд? чӣ гуфта муроҷиат мекунанд бозингарон? рости гап инро мо намедонам. ба фикрам дар дигарҳо ин савола додан дар кор. ҳатман дар инҷо бобо, дар инҷо Нуриддин Давронов мегӯянд ки ман медонам. агар иҷоза бошад марҳамат, чӣ бошад? субҳ ба хайр ҳозирини гиромӣ. не ки сухани ма бисёриёда сахт нарасад, тахаллуси Амирбек дар майдон кал ҳаст. бошад. ташаккури зиёд Нуриддин, саломат бошед. ва ба ҳама номзадҳо барор мехоҳем, ҳам ба Содиқҷон Қурбонов, ҳам ба Димитро Билонок ва ҳам ба Амирбек Ҷурабоев. ва ҳоло биёед барои муайян кардани беҳтарин бозингари сол дар Лигаи Олӣ ба саҳна даъват мекунем ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Уронов. дуруд дӯстони азиз, меҳмонони муҳтарам, ҳамкасбон, ҳамаи ҷоизадорон, футболбозон, меҳмонони оли қадр, аз фурсати муносиб истифода бурда барои иштироки якояки шумо изҳори сипоси беандоза хуш омадед ва таманнои онро дорем ки дар соли 2026 дар навбати аввал якояки шумо тани сиҳат, хотири ҷамъ, рӯзгори обод дошта бошед ва дар фаъолияти ҳар яки шумо комёбиҳои беназирро сидқан таманно дорам ва бовари комил дорам ки футболи тоҷик дар соли 26 боз ҳам ба ғалабаҳои назаррас ноил мегардад. саломату сарбаланд бошед. ва инак бозингари беҳтарини мавсими 2026 Амирбек Ҷурабоев дониста бошад. муборак бод. Амирбек, назари шумо ва эҳсосоти шумо дар мавриди ҷоизаи беҳтарин бозингари сол дар Тоҷикистон. ба ҳама. фикр мекунам ин сол мавсими сол хеле рақобатпазир шуд.
بعد خیلی بسیار بازیگرا ارزنده بودن که این جایزه را گیرند. بعد خیلی خوشحال هستم که این جایزه را گرفتم. رحمت کلام برای سلامت باشید. موفقیت به شما و دسته استقلال هم که امیربک جورابویف اونجا بازی میکنند. و دوستان عزیز، نامزدها بهترین ها در موسم امسال به پایان رسیدند. واقعا هم آنهایی که صاحب جایزه نشدند، باور دارم که در سال 2026 حتما هنر و مهارت بلند نشان میدهند. سهم خود را نه تنها در کلوب فوتبال خود، حتی در تیم ملی تاجیکستان هم میگذارند. سال 2026 در فوتبال کشور باید سال بابرار باشد. نتیجه های خیلی هم بلند ما انتظار هستیم از تیم ملی، از کلوب های فوتبال کشور، از دسته های نورسان و جوانان کشورمان و همچنین دسته یکچینی فوتزال که در میانه ماه ینور بازی های مرحله نهایی جام آسیا برگزار می شود و تیم ملی فوتزال ما آنجا برآمد می کند. با همه شما برای کار تمنا می کنیم و از همه جایزه داران خواهش می کنیم به صحنه آیند برای گرفتن عکس خاطره‌ای.